Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lobiti befulune duniye newa lafi komme insanaku hataru marhalay kadatu Quran. Egitiren furta marhalayaki e insanage mamihage banduge e hede qura muddat. Devana marhalayaki ena duniye newalu mafahuga enage mara baddaluma hameya dande enage duniyege hede qura marhala. E fahuga timwana marhalayaki ena maruma fahuga giyamata jihenden ena hede qura muddat. Emme kiyeni barzakhuge alame nuwata qabruge ena wume kawwaluge ena wume. Mi marhalaya fahuga ena hatarwana marhalayaka kurimatilane e qiyamet duhum. Allah subhanahu wa ta'ala huriha mistakum ekkorawwane mahsharu bima ekkorawuma fahuga hisaw ballawa ebbeyaku suwaruge anebbeyaku narakiya waddawan. Lubit befulune mi hataru marhala komme insanaku es duniye neewala komme insanaku es baddalu Quran. Mige teren lobiti befulune mamihage banduga ena hede qura muddatuga ene evves are bare libigene nuwe. Ehen namavis Allah subhanahu wa ta'ala ge he rahmata ekuga duniyen awma fahuga Allah subhanahu wa ta'ala enaya gina guna fursata devva. Ene heokon uluma ene nubakon ulumuge fursatu Allah subhanahu wa ta'ala devvi. Allah subhanahu wa ta'ala demage ene dekkevi. E fahuga ena maruma fahuga ena hede qura muddataki nuwata barzakhuge alameki mi pirwerikan veribifawa marhalay kiveginto nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya nisbe kuraifawa hadith gawani al qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Mi hadithaki ilman vidalwa gotuga dhaif hadith kam gawina mawes mi hadith gi maane ki nuwata mi hadithaki ek zatuga maanawi gotun sahawegin wa hadith sawbaki nabiyya sallallahu alaihi wasallam nisbe kurewunu hadith gi maana gawani barzakhuge alamka nuwata qabruga ena onneiru etanaki ei suwarugege bagicata hogiteren bagicayaka nuwata narkage andawalta hogiteren andawala kashe wan kiveginto hen nuambe ena duniyege hedekur ena Allah subhanahu wa ta'ala ima mafuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ima mafuga ena hewa amal takuri nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge basfurtakum inge gotuga ena qabra tirkuruma ikuga ekkala hewa amalta ena ge gata munfihi filuwadinu mattaka ena gata ekwarige gotuga annan adi nuba amalta kuri miha shaytanage magan helligen diya miha ena kuri nuba amalta birwer etchege sifaga ena qabruga wa haluga ena ya kaata annan envi mi marhala terega ena suwarugege bagicha ifal tanaka ena qabru nuwata ena barzakh alam marhala hadan beenum kam gwanam duniya matiga Allah subhanahu wa ta'ala enge bigota ena ge ulunta battan kurenche nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatan amal kura miheke ena wanche e fahuga ima uma fahuga ena hew amal tammatiga ena ge muli mi duniyawi haya nuwata mi marhala ena hede kurveto masekke kurenche